Malungil tutaw mera arogula rebelaw kung masbil tunin el mertial to gobet el program ra Senator Chin lingia a direct el candidate el remur sembrial remur el mora obisa senator el almral November 3 a Senator Chin ato tangli number 25 ra abalot el almral 23 Akti soal dia awal saya Senator China, todong liro ko siyang retired Lieutenant Colonel, soldado. Auri retirement ringi yang lady side merbelaw. Ako mdas yung direk malungin lang mudara adal build a career team mo merege merbelaw. Sila merbelaw ang Los El mo Vice President Trablur Belaw, Minister of Justice. Auri temel surbra executive branch yang mula murtan mo senator. Yang kay gidral senator men mutrela. Direct klangar ngira balur bela senator China karara blur ngarada. Agi terur bakara blur ngarada misakal dak ite umilar mudar ngi lendir ke sombrial surbra blur bela. Akti uliga ringil mertiang leng atara tokoil dilu ngar ngira asimbunga wasya a senatora ngarngia lui matal la adrasinal adal el dia kalau tirak lalla adal e ngara online gaming tilo bra headline la newspaper mo aw era bok peska olgiong lektik samurai sira babilinge mel mora simbong mer kamam rokular ngasen klow meta arbusul to itial mlam katmok el mera ranga kama angar elek madru elek yang akan mela minister belaw mela vice president minister senator lieutenant colonel rablu ramrigel ma atara ak mildal maringil to ra ba silak lang nga kawasi dia ko mesetial bakas ako mesel de borngi to reach ra color ki matial to il dilu nga kal nga simbong ra aigal maklol simbong ra blur belaw ma ngarel belaw awadi lulaban mong spray berang akam so akal di duliat tergi bertoil bok adar dia tial toil di lubal merang makot tirgal ada dia kal adak akpay milas meluasyak memotmok raw regel merura printing siya berang makulsigar arole lewasyak magrang mo Ogut mukla kumbali melara adal me miltigar ngil wasit tokol bigar belaw mar adal bela so mariar tial ulo dem do ngi mga aundeswa kasyak mo rulia provisional visa gedi tru il buil telal club se le se yang ara la ngoy titira adal medu mem tawror tim mar bigar belaw yak patigra adal bela tumo disel klol gariol tokoy sel gudengel wase ngel mel sel atia belaw adirek candidate el mo senator. Ingel dijera pala wave radio. Direk murtul mo senator. Mong morar ngok sel gumdas wa sel bebira senatora diaglo ol tau tertire emel mal rangak. Tiang apa biara senator chi. Mensual gim mogrin mertiang mel legat maklia mal adar diria guk pital saidring. Leng diaglo ngil to ada alsprebre agi mongoy urtiang molot kia aklo news ramrigel ratram proloter kle hilari wasingari al til melirak mal di mele lateral club seng moria senkio mumokat sira senkio sel rigut sira trampa mel mutre la mandira katal mude pa hilari leng political argument dimlaka makyo moral wasing club gul el gimwa senator Chin el mertiang mar adar bela ko polo dang lei selom so del girel tia malungil tuta senatore akora dimle samurai sertial babilengem e kamam umrara amal transparente el government ma transparente el senkio umrara se adar bela giril remeng sa igal vitang ma bololil tetemel malto omlil tertir mak madangal gaul direkal ngarse gidel treta me gudusi olgion merkaw mal sebe me guk mdu gel som mo direk el dobat kel te ale mo ndur adar belaw gire la klamria de ngar gaul mora a obisra boy olgion la merkaw okay Rora idung ko man saura te ale
may gumu lo susay dul ma reply maripul belaw abilung may reply maripul belaw Jek president ma vice president marugul adlo rakamenta lu belaw president ra senate maripul senators speaker ra house maripul delegates directly maripul governor se erboray du at direct matubet sa susangak mora rebek la de belao el kera set belao ma ay kel belao loreng sa maluit to mesetian program el ngari re rat tutaw rebora idung again mulgo amrar to goy ngari ti agid el newspaper el date ringia 22 October tiang adim lembela erul sandeng mo ringia senkyo True eclipse. Ito tabdi ratia belau lualum gitu kerangak emen malisek ngari set gora amrigel erbora idungul se picture words 1,000 words ak modul itang nesel momes setya ngari asasi kerangak ngari asasi kerangak ngari apasol bled raiding tiga set task force yo all ta computers ngari yo all ta gagi del dulaseng electronic USBs to transfer out all del mon me mon mutra al tel newspaper tia bela by the way en mulgo waseng ngari 15 Chinese employee of the prominent senator were charged for violation of immigration anti-gambling laws. Direct was a senator was at the raid at that time. Hindi nakal-charge nga. His employees were represented by another prominent senator. Gamal ko rata lahat. Nasuakan mo smodi tiang erbora idung ling segitun bulgo ngilo se tamna arbek la erbora idung amra campaign nga kamertian mem south at go Guilty before proven otherwise. guilty before proven akmo mo lo se nga ka ngadiam le matela time erbora idung ka mutengel sa ngara 9th ulbira kululaw yak mil south at go lo se agumra lo se giren moringi database collection, maradra blue, maradra kalmenta, share ikan information. Dakalora mora each in every government office and momla information. Tianga dakal berot to ko. Mak beginning ra 2020. Yak milget clear maluak na start ra kumbali nga. Computer design and programming. Emre mokte kangi a symbol relite agit mula do bekil basyo malum excuse me obisra kamenta spera share information ilang item ruling in disel do para Ministry of Health and guk maldigire la health Ministry of Justice guk maldigire Ministry of Justice Ministry of Education guk maldigire la immigration nga kam ni sakal kampanya gagit Bosubir avec la del mora imol basyo malubet mora gego sa basyo my OCC information de por ito. Serak start tege de kombali yak no sigrarat. El meurior el modulita lu de swek el meurior. Mako akne trial el hire maluba kul sigrarat outside me meurior tal kombali. Eso la arada subda kasi ngaringi arada ngarpe lau el semong raro de la computer program. It makes sense asum kadumlar arada ngarpe lau el modura kambali ida ka dollar arada angot blue lesel dollar madumeng outside el pelau lesel dollar tin may ega matengi could spend all del hara ticket tir ma bek nung make sense sa titular adal kera sit beno maklirula pa bengil application tir and more obvious labor el time ng namo 10 months longil
work permit tertib. Isulay about a week ago. Ya office ra labor ramle ko na kasi na kimna approve ra working visa tir. Sel working visa rebora itu ngam ngai. Meski da teal mo start tirga gidelat el mrula work permit tertib. Tamas mam segid el working visa. Erul club sa pas kam segid. Tirangani segid el Laseng task force raid. Emdo tegid el hotel. Tegid el hotel ngartia. El nol mo arrestar adal ngarsei. Emro go hotel klaro se tirga gida audio lo bagek. Me so ditya. To this date indiriga ka work permit mo tirga gida lahat. To this date tiram lu sa tegid el newspaper sa tada. El caretaker del hotel. Nga kangaringi abarak sa aradal mo lo kek. Di al time itigal ada de akal kense de akal lenger bora itu. Len ilang ngara. Di akal employee nga. Di akal employee nga. Mende akal lo kek de akal kere gagil basyo. Mengararung sa domi sa gagil selbo kum ta bringi bora itu in political ways ra tigagil lu sa gagil babier. Lomgido korna malmala isek lesen kyomran me el al timing less than how many days 6 days 6 days yar alam ralos el campaign en akangatian sa ot tegid dak lumil tleta aku lumda so sitirgang to have a higher caliber of people digal tel brother lin men nga ke bora itu nga dak malulak ngatiang amus modi tagit marbek lad bolo ng li wasin dia kan bral goy tidom gido korna malas ma lo nga sa tira sekyo makmodri segi der bora itu nge pai direk maskatian masum kurang ari akadem ligel tagit ligay and I'm most available Hindi ka kumdas we senator ang aku ring sir ka dia kan berang to ka dia ka lutur for der mga titer ngi kadabay na smoothie mar other velar elang amom dengil wasing aigel miles ra simbong adia ka malmal to ko nang gagida senator chin nga yang artiang aleng tial to agirel e kama mo maral wasikarong siya bitam mo do lo sigar obom moru ringil ka bolwada agirel transparent Isya tumut mengela China bekel time sing gileder mo transparent. Bai so kadang ikaw mo na to ko pala tixling. Agum das se tumde smir gaw. Gautel was itia duri politics. Kami de bora mal maltel to ko. Leng ak madangel was number 25. Blamo 3 terms im senator. Going on the 4th term. Magam ko ra bai ay sil murar other ro lo yak itel ol gyong lo si. Ngara plan sir gaw. Facing the fact was vela ang pandemic economically get mal down ngara osenge mara future raklugo ge why are you trying to run kung sa to politics sabay that's a better subject malungila rime bora idung yang akam ni gile mil man sa tegi di kaman sa rati algo mo spek ge Ngake bora itu kam dengan wasi ngakam ni spend 23 years na military. Ilal time hindi rakal bol lui rakal ngara rablu belaw. Misal akti start o mesinir wasi sel girek lulil marablu belaw. Ati kang songos ra ewar ra actually. Misaya number 1. Kami dig serve. Yeah, I'm here to serve. That's the reason why I return home. Chelgu prolela economy rablu bela do mesingid mal gotan ngari ore lata mero bora itu namo da kasi bedel mucho morior lata enako ombralo se gamamal guk ngari rela am namo sois bertia magim dengli au ul men mutrela mesei ya so akal mongol continue se cloud ngir mamringi lo pentit gal bebi ra adal ngari rela time المو مسلم أوكل يدولي بالوقت المو economically stable
Mering la dolgo Portugal asing rak do mamru. Leng dak do ngilo asing rak future belo. Kadide kemnaro musil asing ari $400 million sa polo to da blue ra Amrigel May. I think it should be more than that, and we should ask for more than that. Then that about 2 months ago, Secretary of Defense, Amner Abdul Bela. And maybe about a month later, I'm the Secretary of the Navy, Amner Abdul Bela. I get the kan kutmok ra baby rablu ra Bharat, baby rablu ra Europe, ma Micronesia. Hindi number belaw. Magumra sa gida hot commodity. Ya 400 million na dakal enough para ito. Maldiak. Magumra sa gida del mood mo ask for more than that. Regel lulsao del 400 million na before the pandemic start. Ilal blal boring ityang and I'm sure and we should be asking for more. Senator ng ibang gimna session early kasi we always when you bargain nakadak kuram rule na bargain mga di alun ko ngito kasi we have to bargain for more tiras ilong ng 10 million masum gud mo na agree mo ra 400 million en mon mo da ka tele del mutul loban mo ba mong either ng 400 million malubang me ng song sa sige sige ako ra ko kenjir ka or tiray gidel ko na karim ra gera economy ra blue belaw hindi sel ku campaign nga ko singra ngaso kan brule e senator Tolbio ay gagit makamal di klima to ko gumrang robora ito agot ya gumrang ram sisi security ra say adulid mo sisi blue ram Miguel has one of the best security na blue lato ke. Ese al urar pek blue am black. Number 2, agumra na good health. Security, health, se ongero. Ese mong ede erora dunga education. Kita mdengelo se ilal time belau ma bek blue bulat. You only get ahead when you have a good education. Esel mo mong ngongewar ngi robora ito nga tigil blado sa ngi economy ra blue bell. Esel last agumra lo se gide del mutul smisi set pi belargit. Hindi kan ngrang robora ito ka tigil kala ke gre ngakra no couple of years. Hindi sera kam mending sadang sinmai. Sera principal ra intermediate school Rabdulo. Nakmulkor tiyang self Friday, second time self kora school. Malda ka road or sa school. Lalo din ka school. Leng second Friday ang dia ka adal mulkot kor belaw. Gire dal din to mulkot kor Amerika. Mulkot kor Amerika. Mung akum da so lang no sing apay gire dal ko mitiklir lang no sa self Friday. Ang gire dal din mulkot kor belaw. Leng ako nang ginayo ole grabe wala ko kerja gumda sa bolong do endi milgo to kora ba ma grandkids ago namu gire change selva se gire mo milgo to kora ba le do di se gide en mo bring gide robora dong al mutul logisi gamat ngai a Hawaii ma neighbor gide ra guam am now di sel egel do se chu gangarti el all time it spend millions of dollars the new to recover malubit the mood to mo umaktub ay gal siya ngarti having a hard time may kita ke klime rura itong ang humrang Svet Romes ay gel record na kara senate na 3 terms government muter lang I've always support ay gigit I've always support the Ministry of Justice sa treat I always support the health Ministry of Health the education economy maklibela dia ka ngutol bo gigita campaign na guldo pa gigita Natsumong nga additional question robora ito and I'm most available sa beka mosmao da bibira Hindi ako kaman sulang ang hindi nga niya
A question na kal tilgibring at ko ra politics mat tilgibring at ko ra career ko. Ngaraw the swim milgira la presence ra US military ra blue belo. Da sil ko unguy we ko mesra report maikal tigal mareda ra kabulmentra amerikel mareda ra kal soldado basta tro mai silmei. Donguy wa isela sinama tial dru lele belaw. Ya umom das ngarak klunyolo lo bakti la presence ra kabulmentra soldado amerikel al tur belo. Nga ke boray do nga of course it yang ara compact future association. They have every right to be here. Kada na signers eh. Ngoy se. Unless kada mo ngul sodri ngul oy. Question na ko si socially. Ame. Di alameng ngara impact ni klunyole ng tilak lang ara belaw. Both. For security purposes ako tingin wasing ungir digi. Di tial klangar gid. Es kasi kita question like awan ato ko ngara political wheeler ka wasi kada mo ko to korbelo yal kada ngali ritiang arbi gram brigade jak to yes or no active wasi ngara ko os ngem ligire legam la experience ngi legam ne ongara ra soldado ko ngara wa ibay ma kwazilin Jak aku kroler ikarmi engungil mergi le nga kamnora ka kwam sila dirgo klo military force society. I mean everything was booming. Housing, stoang, marugul. Ega dire kam misel base ra Subic Bay na rapuli. Subic Bay mahuriping they were on top of the world at that time. Israel close segid and dimno collapse economy tiam ne collapse. Segid aku mes ngil lungil teletay la ngil mergi dara de belaw disel gup tomes tilganga blun adrogin la mo di o mesel duram lige magumra se selmei en civil change ra culture git mai got together dol gorela el al time ali ngata dur sfere el al time a time at gorang bar namo daga tigengeder Kado mo ori da gel bibrat ko ma culture gida admiti ga ito. Mungkin el share compare emergong o mesel wase ngrah malswat. Ulgum sabe el nguti trime da kal change of culture gid. Ya kum da saying it's the best thing. And of course that's not possible. They're going to have an effect ra life gid maklangar gid ra arada pelo. It's a hard and tough question. Di okmo ko kada kung sige the clip or get mo number one of the most important thing that we have to maintain. Ya kung nasa betul refuse I get to go around the blue lola mira lote pelo. El asil ngara information ra kabulment ma agil wal ngara list ra kabulment ra sa imoringa hospital. Madangel wasese ministerio mo do ringi ma arbebira senator campaign am sa ringi ma tingo ikakal mora kerel adel wa ika de blora guam England nga guam memorial Naval Hospital omom das war soldado civil health brigade builder hospitality hospitality Deke sis tra klunyol el teatro Adam el al time kam nger boraido Ngari is a civic action team. There's only clinic. Okay. It's a lot smaller than the hospital. I assume to soldado, and they're going to have to build a hospital close to the clinic to accommodate the soldado. Is it joint use? Yes, mo ngari agreement tergid. Lol mo sir gita relay ka. Nga kam ni tialing sera kara Korea. En ngari ke hospital military ngarse. El ngari agreement atra Korea, isibin mera ke hospital military. Ma iba e mendirek na seki. And that's another good thing in Morablu belo. Akora madangil waseng kadamle focus more sel. Dia kabel kul toko il tilo trasimbo. Kabel kul kamle max modim.
tiol ngi tergal was ka mo ngu ra other belau lagi mede del temet ra a number 25 ngaringa 27 il other murtel mora senate aterura senator sa tilo ngoda aspirations sa tilo mang umra nga ka umra tial communication lagi ngaringa el time senator chin putol kita dia kasal sebir moral oblil sometimes hindi rin mal awkward at wal oblil di tiagi daw ko kumda is the best means ra communication or egal radio ma TV ma Facebook ma YouTube el communicate ko mar constituent ko so I'm going to give you this opportunity el campaign for yourself Diak man saura ti alle Senator Torbiong nakakmal actually to bulu adrak porgi makaya martigeli constituency nga kalbukno dakal sa bekel momistri etegi dati al buk tapos kakam sa bekel buk merenga sulir ay na umrekel 2.5 terms el senator gam dengan sel first term nga ka aklom teera Senator Albert late Albert Eledui maknur segi dem nugong mo nanayan to ike elan 10 olbira kulaw mak merenga sulir tigel adra klomrang tir mau do suir gire ngramak krumurtun mora senate again ngakaklungal ade Senator Torbiong di gumran wase a olbi la gire ngaria mixture ram gere la tamam klola legi sama tengel aklo pa kargit mo isi ngarian belang sa lodupak maurion mo isi kadung captain dia le ngarian gegre me o bengel ngar sel dura sen kora OJT on job training ndak to se best senator samo on job training di kemamal guk magtatang ase ya guk aku meran rasen beto kagi mo tengei maybe not so much information but letele la adorutat gora sila gam dili tila gitu lebih ulang akmal di mo ay martige gitu constituency nga kan dapat sabihin mo mistri el mutron gitra aklang marang artir ma support tir el gira ruto nga kan mara el mutron mo senator raplu belaw emergong Senator Torbiong ay kal lultob del aysen nga newspaper ako ngi tergit bod pa igay git ita concentrate accomplishment ra ila ka da igay git tletay ball change how the sweet and gid ra tuk ngara different mode of campaigning di gid del alun makmarmangem sa da igay git kautal mulgo dia ka webinar ada dia ka lomis newspaper sila nga igagit ang margong siya kita lesang ang margong makman maring asulem miska katean makmay makuk explain myself imbes teal laratan bolo lomes ay igagit both side that story makman mutul mal di maring asulir at deklar yon itra support the tier ma klomrang tir gila sengkyon maran mera 3rd November yan ang biranga ka number 25 ako manisa mal misaula senator China ngira aktim ne samarai sira babilingel at China ne respondel mortirgel adal lulto bris el simbo ma agel radio station makmo lingi tranang tial blem to post ngira a Facebook ma YouTube ma mo mos emel guk ngarger mo kya ma sam lo iwa responder at Chin le o mulum das lo asi aktim librengi itiagi do magi mo post ngi ma kum das ndire kal mesen drin morar kun simbo ma expect tegel bebe da simbo mo to bdi marbeklada amos il iwa bitama bitang igida mtengel wase akabal mentir kita girel transparent girel selecto da toy igidi titil maungil lerbulu agidi loreng samrat toy akmul waise merenga sule mechin merenga sule mra services serkau akmtengel wase tiada kal beot toy igida murtul mora senator di atokor belao asit tirgel ngara agel brick terod amra la tiwal ringi ulumang direkal ngarinya away kagi tokol merka you have the perfect response ma
Saya algo ram de que de program kama senator. Yo das lo asetial gimoru ringi ak tung yoli atre bela uro. Mos bi lo mes yo ren se muy monge del que singi la buile e bom senkyo. Aktio maklat ka gid rogo item lo mregal senkyo today I tela out of 16,000. El register voter am lo kiasta voter. Akur zer gid rogo in bodo bo. Masel enser sel result tra senkyo ra November 3 lo ba mandate ra atre bela. I see. Congratulations ka man sa ni ruba ke se ya. Toko bet program gid la lites. Sulang er por ahí. All right. Kung may igo kung man sulang, maguk next program ruwa.